Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e a rosas que fan que aínda poida soportar a carne viva. Todo está muy mal, enfermo está el pueblo. No hay que ser muy listo para saber que sufrimos. Todo lo visto, lo leído y lo vivido. No trabajamos para nosotros mismos, no es una satisfacción ni un vicio. Lo hacemos por papeles y monedas, lo hacemos por los jefes y la pela. Lo hacemos para quitarnos los problemas de vivir, de comer, de llegar a fin de mes. Sabes que el padre se esfuerza para ver a su hijo crecer, que sea feliz, que viva bien. Y la madre dejándose la piel por educar a su familia, que no tenga envidia para que sepas qué hacer cuando ellos no estén. El hijo se hizo mayor, ya creció y se olvidó de la razón de su existencia y se suicidó. ¿Qué carajo pasó? Nadie sabe nada. Otras familias mueren en la nada, sin alma y sin casa. A otros les llueven balas, otros tienen que robar, otros se meten droga hasta reventar, otros rezan a su Dios para que les libren del jodido mal. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e a rosas que fan que aínda poida soportar a carne viva. País de traca, el país y su portada sirven a la banca con noticias falsas, manipulación de la información, soberanía para el pueblo, no para la nación, expropiación de los medios de producción. Endesa, Repsol, Gadis, Cajasol, los bancos asesinan, no te guardan el dinero, desahucian al obrero y perdonan al imperio. Banco Santander, el Corte Inglés, Mediaset y Antena 3. La Sexta no se libra, solo mira por su guita, son cómplices del abuso de poder. Movistar, Excel y el PP son ratas de cloaca que chupan polla del rey. Ya no ves lo que quieren hacer, estamos maniatados si seguimos la ley. El Congreso una pocilga con grupos clasistas, defiende a la policía que maltrata a familias. Lucha por tu vida y que le den a los de arriba, que los nazis siguen vivos, lo vemos día a día. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e a rosas que fan que aínda poida soportar a carne viva. Es latino y no sudaca, es fascista y facha el que grita viva España. Las cosas claras, no vengas con payasadas. Apoyo pa' la rabia en la rotonda en Coya. Me cago en la noria, me cago en la historia de Franco y su gloria. ¿Qué mierda es esa coña? Apoyo pa' las víctimas de Angrois y desprecian a Pastor. Necesitamos socialización, buena organización, trabajando codo a codo y sin echar la culpa al de al lado. Murió Fraga y con honores de estado murió Rita y con honores de estado. Mientras tanto hay patriotas que están enterrados en fosas comunes y son republicanos. Un bombazo al Valle de los Caídos, un símbolo franquista que debería ser derruido. No hay memoria, no hay olvido, no, ya. No hay memoria, no hay olvido, yo sigo mi destino y con mi parsimonia. Joderos llanos los caídos, horas la concordia. Me entienden mi zona, me entienden ellos, procurando desgarraros versos. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e a rosas que fan que aínda poida soportar a carne viva. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e a rosas que fan que aínda poida soportar a carne viva.
Вы знаете, его этот паспорт сменят, туда и дорога. У меня не дорог паспорт Советского Союза. Я гражданин Советского Союза. Спасибо. Мне он дорог. У меня его сменили. Этим я паспортом недоволен, и тем я буду недоволен. А почему? Правда? Потому что Советский Союз – это моя родина. Я ее защищал. Понимаете? Сейчас другие времена, и ценности другие стали. Но та страна милее нам. Мы за нее тогда сражались. Поняли? Молодой человек. И пока я жив, мое сердце принадлежит большому, сильному государству, Советскому Союзу, где людей не убивали, решеток на окнах не было, замков не было. Сейчас, вы знаете что, звериник, друг друга убивают, одевают. Не было у нас. У нас на фронте были рядом грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, евреи, кто угодно. Мы жили вот так, поняли? Вот с одного котелка ели. А теперь что? Мы друг другу в спину нож суем. Почему? Почему? Знаете почему? Потому что этот дикий капитализм принес нам горе и беду. Этот дикий капитализм, который не знает никаких преград перед долларом. Через сына может переступить отец или мать. И наоборот, мать через сына за эти доллары. Когда заказывает жена убить мужа за доллары. Вы смотрите, что творится. Уму непостижимо. Мы духовно беднеем. Причем с каждым днем. Поверьте мне, такая власть долго стоять не будет. Поздно ли рано что-то случится, но так нельзя. Вот я инвалид, Великая Отечественной войны, живу в коммуналке. Можете представить? Вот вам все.